Chung television zone of Omegoi the 20 way asai Pukpabu Zain Pungu. Ganai Timikong local Delhi newspaper, the TAMENGLONG Times, the GAANPHIU Mail Katni, Imphal Valley based on paper, the People's Chronicle, Tonkabisu Mecha, Megoi na kang pa in Loni. Raimiko, Tingunai Saturday Nungte, NNCN government late to a framework agreement signed Sukan Melon could commemorate Suna Kamung Singane, Kotai Nagamele, India Mekako, but Mameka my Parinun, history, Rakaloid at Kane. India hai tu zang me poto tan pa me ko liam lai mai tan pa me kan di the ko ma kan di me khang hai tu zang me tong security nai khang India re sini na ye thna Prime Minister Narendra Modi re sakan the Jiribam district ko marle mai te jati ka ko chu za me khang tuna agreement sukan mai te la thau mage mi te kanyuk tong knowledge mage tuna mar community tong apex for mar in Pui general headquarters re sakan the Union Home Minister Amit Shah Rebao na sakan me Q2 2029 to Lok Sabha general election koni atau BJP re zalobo mai NDA re kaloi na government phungda puni to na sakane kuma India block re migan ko 2029 koni opposition ko dung khang samdan mam tho to na India melat sakan the Department of Social Welfare Government of Manipur re thaipat me cham thailai na transgender sing thaipat khang survey tat kai me don akatsuna gongni mai pukphabu jeng chui lung ko Transgender Nunre self-declaration on socio-economic background, income qualification, address fill-up sulawna Angangwadi Center on Dropbox ko impal kay lokang titay kante. All Naga Students Association, Manipur Prime Minister level ko Government of India led National Socialist Council of Nagalim ka ko tat kay naba may Indo-Naga peace process ta kaloy na machonge to na sign daw kante. Manipur Police Sub-Inspector local TV reporter da Banzanai Thursday nungtay katong duty taba megan ko ban kay lokan mezeng roi tingkunay Saturday nungtay roi suspend sakante. Kuki zo tong MLA root Prime Minister Narendra Modi kang memorandum hina Assam Rifle ta Manipur state tong sensitive area ko roi lagat makang zenghoy kante Assam Rifle ta lagana CRPF ta lauda tong nai tay lat luti pa imbu bamnu e ta sakante. 200 bedded Babina Multi-Speciality Hospital Dolanay Pukpabu Zeng Badai Nay Sunday Nungtay Chief Minister and Biren Singh Rekai Tan Kukante Mi Hospital Hai Sajiwa Jail Road Kabesoy Imphal East Ko Naitonghe Retired BSF PK Mishra Kani Retired CRPF Group Captain Nandakumar Sharma Rina Ministry of Home Affairs that supports Sumaisuna Assam Rifle Battalion Kanaile Central Reserve Police Force CRPF Akyakang Sakante Hamas tong leader Ismail Haniyas ta Iran ko suloi lokan mai tang Iran re Israel ta lumsi mezeng re attack sudat pune tu na sakan tong the milam ko Israel re kanyurini suloi tonge kanyure suloi ma tonge tu na ni samage Gaganyaan tong mission khang chamdan ba mai pilot group captain Subanshu Sukla ta International Space Station ISS ko astronaut Gaganyatri suna tat khang Indian Space Research Organization ISRO re kapa lokan the ISS hai tingbu ko nai me space station ne kandi ko rina kilometer 5 dai ka thang sam ganing ba mai mathang ta kai me suna mai goi na khang sports ong jam ni pai daw lo ne lon ta sa tak mai Mr Thawal mung dola nai Yaripo Bishnupur Community Hall ko tat kai kan the kamung ko dai moirang them yai phaba mai thai roi Mr Thawal 2024 tong title la kan the Senapati District Students Organization relate the Senapati District Inter-School Sports Meet ta kai ka hau kan the Lanpat mai kamung khotai Minister Awangbo New Mai Chief Guest Salokane. Ataw Paris ko takai na ba mai Olympics tong hockey ko dolanung nai Sunday nung ta India le Great Britain tali ko India rina ngam na semi-finals ku kan the. Uripo kumantem laikai ko nai mai Punchiyai Badminton Training Center rina first Ibo Tombi Devi Memorial Non-State Badminton Tournament kani the UNEX Sunrise 41st Inter-District and 68 State Open Badminton Championship ko medals lago mai goi khang felicitation salokan the dalanung nai Sunday nungtai Manipur Tongganu na kanai gazaw mai team rina 48 Sun Junior kani 58 National Aquatic Championship 2024 Pukphabu August Jeng Charuk Reina Jeng Runa Khat Ngan Aquatic Complex Kalinga Stadium Bhubaneswar ko takai ni mai mung khang gazaw tat khang tat gai kan the Khamesuna mai goi na khang ting nai lam ni pai daw lo ni IMD tong cham thailai na dawla nai Sunday khori thauna Madhya Pradesh East Rajasthan Gujarat khani Maharashtra ko ting riuran na runu e tuna sakane Guangni mai ting mi kanai ko hai monsoon ting hai Central khani Northwest India ko riuran na runu e tuna ti thai kane
Asai pukpabu jeng pungu tong jeng metong jeng hai 27 degrees Celsius to 21 degrees Celsius naina ba me nay mikrina 4:46 AM to 5:59 PM naina ba me Atuan pukpabu jeng charuk tong jeng metong jeng rina 26 degrees Celsius to 20 degrees Celsius naina ba me Asai tong kabisu me jamtu hakrina loi lote zauna ba me goita tuan kute